Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu Amma yatasaalun. Anin naba'il 'azim allazi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum aswaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-layla libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum shidada wa ja'alna sirajan wa haja anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linulija bihi habba wa nabata wa jannatin alfafa. Inna yawman khafli kana miqata yawma yunfakhu fis-suri fata'tuna afwaja wa futihatis samaa'u kafanat abwaba wa suyiratil jibalu kanat saraba. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labisina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardan wa la sharaba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa. Innahum kanu la yarjuna hisaba wa kazzabu bi ayatina zaba wa kulla shay'in ahsaynahu kitaba fazuqu falan nazidakum illa azaba. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa ahnaba wa kawaiba atraba wa kadzan nihaqa la yasma'una fiha wa la kizaba jazaa'an mir bika ata'an hisab. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu yawma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahman wa qala sawaba. Zalikal yawmul haqq faman syaa'a attakhadha ila rabbihi ma'aba. Inna anzalnakum azban qariban yawma yanzuru ma qaddamat yadahu yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulu kafiru ya laitani kuntu turaba. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, Abang Rafa semoga menjadi hafiz Quran. Amin. Abang. Ya, berdoakan untuk Abang Rafa. Salawat nak. Salawat satu lagi. Selawat benar. Ajak berdiri dulu semua kawannya. Dimohonkan kepada wali murid beserta tamu-tamu berdiri, kita baca selawat badar. Ya. Yang Salatu wa salamu wa ala Rasulillah. Salatu wa salamu wa ala Yasin Habib
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya untuk Abang Rafa. Semoga Abang Rafa menjadi hafiz Quran. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya sambutan dari Salam ibu lah, salam ibu. dua melalui Dua kepada kali. ibu disilakan. Boleh bu, doanya bu ya. Masya Allah, alhamdulillah, amin. Mana Bang Rafanya? Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.